Feđa Stojanović bio je srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac. Rođen je 31.1.1948. godine u Aleksincu, ali je kao beba s roditeljima došao u Beograd. Glumu je zavolio još kao dječak, pa je prvu filmsku ulogu imao u filmu Nikoletina Bursać. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1973. godine. Bio je stalni član pozorišta Atelje 212 od 1973. Radio je i kao profesor na katedri za glumu na Akademiji umjetnosti BK univerziteta. Ostaće upamćen po velikom broju uloga koje je ostvario u Ateljeu 212, Zvezdara teatru, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, teatru Madlenijanum, Malom pozorištu Duško Radović, pozorištu Boško Buha, ali i po ulogama u mnogobrojnim televizijskim serijama i filmovima. Evo samo nekih od filmova u kojima je glumio: Tamo i ovdje, Ljubav i drugi zločini, San zimske noći, Mala noćna muzika, Lepa sela, lepo gore, te Višnja na Tašmajdanu. Također bit će upamćen i po ulogama u serijama Istine i laži, Žigosan i u reketu, Vojna akademija, Montevideo, Bog te video, Ulica Lipa, Selo gori, a baba se češlja, Moj rođak sa sela, Bela lađa, Porodično blago, Srećni ljudi, Bolji život i mnogim drugim. Preminuo je u Beogradu 5.5.2021. godine.